Mummamedi karana no lena la makhulong a matala. Ke rata ho bua le ntate le mohlankana ya mametseng hona jwale. O ketsalo tse ka reng tsena ha hona mo dirisang teng. Batho ba ilo kena sepetlele banke baoki. Ba kene ka hara sepetlele, motho a kene ka hara sepetlele a nke baoki ba le mosebetsing ho pholosa bophelo. A ilo etsa ketso ena e etsahetseng baneng ba batho. Diabolosi o a rena. Diabolosi o a rena. Hore re fihlile jwang boemong bo re leng ho bona kwano Afrika Borwa nna ke tsebe. Ke swabile haholo. Nahana ha ile ngwana hao, nahana ha ile mofumahadi wa hao, nahana ha ile mmao, a ilong kwa mosebetsing ka sheshe. Ankwa ke monna ya phelang bohlaswa, ya itshwereng bohlaswa. Ke swabile. Ke swabile. Ke swabile. Me ke rata ho kopa lefapheng Tjhelete o ka kgethang hore o ka e sebedisa jwang jwalo ka thuso ya bongaka, ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi le ho kenyeletsa bana ba ka bang 4 ho cover ya hao ntle le ho lefa ditjeo tse ding ka hodimo. SMS a lentswe lesedi ho 47520. SMS a hona jwale. Insurance e lefellang cover ditjeo tse o seng tsa bongaka e bang o ka robatsa sepetlele, ha se medical aid. Clientele Life ke FSP ya molaong le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le ditefello Makhalemele ke a bona. Tebza Luena ke a bona. Susan Majwang Ntate Botle ke nna ke a bona. Charles ke a bona. Mantsidiso Mahanwe Mokwana Eunice Hlongwane ke o shebile ke a bona. Facebook ngena ya Lesedi FM. A pitsi khotso. Motho e motle ke swabile. Hore motho a tlohe fela be le kelello hore ke ya mosebetsing, ke ya kliniking ke lo etsa ntho e itseng. Ke rata ho kopa lefapha la bophelo le lefapha la tshireletso. Ona o bolela hore dikliniki tsena tseo re llang ka tsona hore di bule bosiu kaofela ha di a bolokeha. Ha di a bolokeha, ha di a bolokeha. Ke mang ya tla dumela ho a sebetsa mo hape bosiu? Ke mang ya tla ho dumela hape hore a be bosiu mono a tlo nkwa ka sheshe? Ke moleko wa motho, moleko. Ke ntho e hlotseng. E hlotseng. Ha ke tsebe nthwena eo re leng ka hare ho yona tjhaba se setsho ya ho hobosana ha kana e tswa kae. Re rata ho hobosana kore ke bolela ho phoqana. Re rata ho tsudisana, ho phoqana. Re rata ho bontshana hore nyewa se letho. Ho phoqana, ho hobosana.
Modimo a le fe matla. Modimo a le fe matla hle baoki ba ka. A le fe matla le pepe. A le pate jwalo ka masea. Halella le theola meokgo jwalo ka ne le babedi jwalo. A be le kobo e bonolo. A le bepa kentsa mahetla hae. A le ntle. A le bepa kentsa mahetla hae. A le ka kobo ena. A tiise kobo ena. A le phumule meokgo. A phumule leqeba le lempelong ya lona. A phumule leqeba le fophang bohloko. Phumule leqeba lena le fophang bohloko. Hai kona. Hai. Re isa bana dikolong ba lo ithuta. Hona le botia bolosi ba emeng kae. Senya bokamoso le bophelo ba ngwana ya ithutileng ya ileng sekolong. Yena ntho a emetseng ke monyetla wa ho etsa bobe hore ke tla ba fihlela ba le ba moo. Se bontate a re emeng ka maoto. Bontate ha re emeng ka maoto. Hobane re a tseba. Re a tseba ntate hore ntho ene e etsahetseng moo e tla fetela hape kae. A ke re wa tseba re rata ho kopa dintho tse mpe. Re rata ho etsisa batho ba etsang ntho tse mpe. Motse o mong le mong o na le kliniki e bulwang dihora tse 24. Bontate a re emeng ka maoto. Ho se ho le hobe. Ho se ho le hobe. Ho hobe taba di a itaela. Taba di a itaela. Taba di a itaela. Ah, what's on this? Sure. Hai. Bana ba banana ba entseng bana. Basadi ba entseng. Empe ba entseng. Kore bana ba banana ba entseng. Basadi ba entseng. Empe ha kana e tsejwang ke rona banna. Kore basadi ba entseng. E kana e tsejwang ke rona banna. Ke ntho empe ba yentseng bana ba batho. E tsejwang ke rona banna. Ke sho. Hai. Ntho tshwantse di etswe ka tsela e nngwe jwale. Hai, hona le ntho tse tlameileng ho fetoha. Hona le ntho tse tlameileng ho tjhentjha. Ba entseng bana ba batho. Ba entseng. Na kore hohle mo re leng teng tshwantse re katwe. Na hohle mo re leng teng, hohle mo re phelang teng tshwantse re katwe. E ka re ho sa katwe diphoofolo banna. Phoofolo tse hlaha di phela ha monate. Dinonyana di phela ha monate. Ebile di na le matlo. Ha o mo hlo ya Jesu e ka samelang teng. Na hohle mo phoofolo di tswang motho, mo e leng teng tshwantse e katwe.
na tshwantse phofolo yena e bitswa motho e katwe na tshwantse re katwe na tshwantse re diswe na. Sure. Ha motho a sa kgona le ho kena sepetlele, ha motho a kgona ho kena sepetlele, ha motho a kgona ho kena sepetlele banna a kene ka hara sepetlele. Ke hlotswe re metsotsong e 18 hantle ka mora hora ya borobonga o mametse lenaneo la makgulong a matala ke Sontaha bekeng ka jeno mme ke Sontaha sa bobedi selemong se setjha ka Mpumalanga teng ho thuntswe batho ba iketse boithabisong. Motho a kena ba thunya batho ba ile ba hlokahetse ba robedi. Hai bontate seng lebitsong la rona ke metsotso e 19 ka mora hora ya borobonga lenaneo ke makgulong a matala mme lenaneo lena le haswa o le Lesedi FM Sontaha se seng le se seng. Dumela ngwaneso wena Thabang Matsoso ke a o bona mo fihli Setsumi ke na le wena Joy Carolina le wena ke a o bona o kene ho marangrang a Lesedi FM traffic ke o shebile matshidiso ke a o bona le wena o kene ka hara marangrang a maholo a Lesedi. Boqapi bo hlokolosi kgolong ya bana ba rona ha re a tlameha ho botlogela hore bo timele. Pret e mona ka thuso e fela e kgomarela ntle le ho tsutsubana ka 97% ya ditswaki tsa tlhaho. Lehlokwa le loketseng meelelo yohle o ka hapa 1000 rand beke le beke ha o reka pakana efe kapa efe ya Pret. WhatsAppela setshwantsho sa till slip ya hao ho 067 443 0408 ho melawana le dipehelo. Pret re thusa bana ho fihlela tsohle tse ka dikelelong tsa bona. Ebe o na le tsitsipano ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power. Metsotso e 21 ka mora hora ya borobonga mommamedi motle hona le mo ke yang teng ka jeno bekeng ena ya bobedi. Hona le mo ke lokelang ho ya teng le wena, hona le leeto leo ke lokelang ho lenka, leeto la makgulong a matala. Haremeng rona bontate o batsatsi le leng tsatsi le leng ntho e bohloko yena e tla etsala ngwaneng wa hao, ngwaneng wa rangwane, ngwaneng wa motswala hao. Wa tseba momamedi hona le ntho e ileng ya fihla ho nna bekeng ena. Wa tseba man, wa tseba hona le ntho ileng ya fihla ho nna bekeng ena. Wa tseba ha o batla hore hey tshaba sa rantsho re tseba ho etsa dintho tse hlomphehang hore di seke tsa hlompheha le kgale. Re a tseba, ke a tseba mo tla re motaung a se rona kaofela ke a dumela, empa ha o batla hore ntho e seke ya hlompheha, ha o batla hore ntho e hlompholohe,
ha o batla hore ntho e nkge batho ba itshwele ka mathe e fa letsoho la ngwana motho e motsho man kore ha o batla re a kgona ho etsa ntho e hlomphehang hore e se ke ya hlola e hlompheha re a kgona man we are able to do it ntshwarele ka tshgoa sena se shebileng kwa re a kgona ho etsa ntho e hlomphehang hore e se ke ya hlompheha re a kgona ha o batla hore ntho e se ke ya hlompheha e behe letsohong la ngwana mthimo tswa skits empa ke tlamehile ho ibua e jwalo ke nnete ntho e hlomphehang re kgona ho etsa hore e se ke ya hlompheha mosebetsi wa hlompheha mosebetsi o hlodiwe ke modimo empa re a kgona ho etsa hore mosebetsi o se ke wa hlompheha re a kgona ho etsa hore mosebetsi o se ke wa hlompheha kajeno ho na le batho ba hloileng dikereke ba batle lo di bona re entse le hore dikereke di se ke tsa hlompheha kajeno ho na le batho ba nyonyang baruti ha ba batle lo ba bona hobane re entse hore le bona boruti bona bo se ke ba hlompheha bonyonye re a khona ho etsa ntho ene e hlompheha re tjhentjhe re robe re sothe e se ke ya hlola e hlompheha we are able to do it and yes we can re a khona ho etsa ntho ene e hlompheha hore se ke ya hlola e hlompheha hore motho a tlowe fela a mo batho ba sebetsang teng mo batho ba sebeletsang bana ba bona le bona ba itshebeletsa a ilo etsa ntho e jwalo re a kgona ho etsa hore motho wa tseba hore momamedi motho e mong a ka o rwa ka fela o sa mo etsa letho a o hlompholle fela e mong a o hlompholle o le moketeng wa lenyalo e mong a o hlompholle o le lefung o ile lefung fumane lefu lena ha le sa hlompheha ka baka la motho fumane lefu lena le bodile jwale ka le ankga kana ka baka la motho malapa na hlompheha nakong e fetileng malapa ka jeno ho jwa malapeng a batho mona ha bona ya hlomphang mo ha bona ya ratang mo re a khona ho etsa ntho ene e hlompheha hore se ke ya hlola e hlompheha dikolo di ne di hlompheha re a khona ho etsa hore di sike tsa hlompheha le ka ha o batla hore ntho e se ke ya hlola e hlompheha inne le tsolena lena la ka lena la ngwana mthimotso mme o tloa mono motho o tla ba o jwetsa hore o keke wa tjho jwalo o keke wa bua jwalo o keke wa etsa eng ho etsahala eng lebollo le ne le hlompheha ho jwang ka jeno ba ya shwabana monna ke eno ka mane ka Eastern Cape o ile a tsamaya thabeng a ilo beta a ela fela ho ya beta a fumana moshemane sa itekanelang hantle mono a mmeta Simon! Yeah. What is that thing? Yeah. King True. We be trying. Twenty-one. Re a khona. Ho etsa ntho ene e hlompheha. E se ke ya hlola hlomphe ke ema hona teng Your son
ukhozi noma kunjani Sho. ngiyahlala ngikukhonze noma usathane esihlasela siyohlala sikukhonze noma izifungo Jesu kodwa ngeke siyeke ukukhonza noma usathane ehlasela Go. siyahlala sikukhonza noma izifungo Jesu zihlasela angeke siyeke ukukhonza noma Yebo. Misa. Noma kunje. Na. ngiyohlala nawe Jesu Noma kunje. Amen and amen. Ke tla dula ko rapela morena la o le bima la o le thata. Nako ya hore motho bona Bellefontaine ho etsahetseng ka hara Bellefontaine motho a kena ntlwaneng hlaba nkgono a le mo tse 87 a monkela seo a monkela a le ka ntlwaneng nkgono a le ka phapusing ya noma kunje emhlabeni sazasebele Jesu ale ka ntlwaneng motho a kena mohlaba moqeta e mong hona mo wa otlwa ka hamore hlekwa otlwa ka hamore karamotsi Bellefontaine bonkgono bana ba hlompheha hampe haholo bana ba hlompheha re ba tshaba re ba hlompha re re nkgono nyeo dikgotso ntatemolo nyeo dumela batho ba baholo ne re tshaba moriri o moputswa re ne re hlompha moriri o moputswa kore re ya khona rona ho etsa ntho ene e hlompheha iske ya hlola e hlompheha la motho a e sheba fela iske ya hlola e shebe lo shebe inkha me una hlompheha haholo empa ka jeno
ma sa hlompheha ka baka re a khona man re a khona ho etsa ntho e neng e hlompheha e ske ya hlola ntho e neng e shebahala ile ntle re a khona ho etsa hore ske ya hlola e shebahala re a khona le boetapele re a khona ho etsa hore bo seke ba hlompheha ho hang re a khona rona on Scanded Dun monate le bo se khobela wa bina monate ngwanana ka ntswe le modimo ha o fileng lona ha ke tsebe ha Jesu ana le teng a phela le rona ditrateng mona a tsama le rona khara ditrata mona e ka be o so le teng a ileng a re mo isetsa mabotlolo a mabedi a biri e ka be o so le teng a ileng a ya ho Jesu a re o mo tlisetsa brana vein brandy o re ke be ka be o so le teng gore ka be o morena re a o modimo re a khona hle ha re khona go lwana le ka hara kereke ya hae morena Jesu ya hae re khona go lwana re ntshane kotsi ho shwe motho re a khona ho etsa ntho e hlomphehang hore ske ya hlola e hlompheha ha o hlokahala o le motswadi o sia bana le lelapa le letle ka mora nako o utlwa go thwe lelapeng leno e se ile ha mma dithethefatsi ke hara dithethefatsi ba kena ba ya tswa ba ke fumana lelapa la ntlo ya motho ya neng a hlompheha bana ba yentseng ntlo ye neng e hlompheha man le tseba hore mona ke hamang le tseba hore mona le fumana hore ha motswadi wa mona wa hlokahala ntlo e sala e le sono ngwana o etsa diaba ke mane mo ho bitswang bana ho bitswe bana ba banana le ha ba ya sekolong ba iswa mono ho etsuwa eng mehlolo ena kaofela ya lefatshe re a khona Poloshia ke o bona le wena palesa ka rananeo la makgulong a matala Richmond Sekoti ke o bona kopano Unity ke o bona ngwana mme o seng ona mofihli wa Setsumi le wena ke o bona Bishop ke o bona hle ngwaneso o seng hona wena Rulane ke o shebile hle le mahau motho e motle ke swabile ebile ke utlwile bohloko haholo ha ke tsebe rena re ya kae ha ke tsebe rena re ya kae tlhompho e file ha re hlomphane ho hang ha re hlomphane ke kena bekeng ena moruti maine jwalo ka re nka leeto la rona bekeng e shweleng re itse ho momamedi wa Lesedi tsamaya re itse ho yena tsamaya nka leeto o tsamaye o ske wa yema le ka hara mollo ha ona nako ya hore o tla ema mollo o tla o bolaya o lokela hore mathe o tswe o tsamaye re itse tsamaya ra re bophelo ha se ntho ya hore o tla ema bophelong o lokela ho tsamaya ka jeno o ntshwarele moruti wa ka e motle mofokeng wa ka e ke mo ratang hona jwale ke shebile mane bo metsotsong e leshome pele ho hora ya leshome yo ya so hubima utlwe fela ho thwe ntate o hlabile ngwana wa lemo tse 5 ka thipa molaleng ntate ya moholo ya lemo tse ka ba 60 hlabile ngwana wa lemo tse 5 ka thipa moqeta
wa le motse ke eng yona ntho eo ke eng yona ntho eo motho ya senga ya shebile dilemo tsa pallo wa tseba ntho nngwe e tshware moteng ikgame boy o tla bua ka yona nakong e tlang ikgame sebata empa nako e fihlile ya hore re bolellwe nnete sefahla mahlo e fihlile nako re bolellwe nnete sefahla mahlo gore re utlwa bohloko ha kae ha hona taba empa re bolellwe nnete gore ntho ha di wela matsong a rona di a bola di a nkga ho tswa ntwa mono ho tswa morutsu ha di sa hlompheha re khona ho etsa ntho ene e hlompheha e se ka hlola e hlompheha ntho ene e babatseha re khona ho etsa hore se ka hlola e babatseha le khale re a khona bibile re a tseba ho etsa ntho jwalo re a khona ke nako ya mabenkele ena ke nako ya mabenkele ena ke nako ya mabenkele metsotso ile shome hantle e pele ho hora ya le shome le nna ke magolong a matala Tanchoko tsa Boxer. Reka Albany Superior Sliced White Bread, 700 grams e tharo, ka 42 ranta. Goldie IKF Mixed Chicken Portions, 5 kg, ka 189.99. Selifiteko tsa Tanchoko tsa Boxer. Re na le dipuo le meetlo e fapaneng. Empa seo re tshwanang ka sona ke hore kaofela re batla lepato le nang le seriti. Tshepa Clientele Life ho fa funeral cover e kgonehang, e lefang nakong ya dihora tse 24. SMS tsa lesedi ho 34774. Ke lesedi nomorong ya 34774 mme re tla o letsetsa. Clientele Life ke mofani wa semolao wa insurance ya bophelo le tshebeletso tsa ditjhelete. Ho sebetsa tefello tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo. ha Maria mma Jesu ana le mo a phela le rona tsa mal rona mo re ne re tloetsa jwang bathong ha ne le nkgono wa rona jwalo ka ile nkgono wa rona a phela a dula le rona mo a tsama a ya paying a ile fumana tšhelete re ne re tloetsa jwang bathong ne re tloetsa jwang ha ile mo bana ba khona hore ba kenele bonkgono ba ba bolae ba ba nkele le tšhelete ya bona o tlo ngwana na o hlabile mma ya moqeta a mmola hangwe fela subeng mo hlaba mma ya motho yo ho thata ho bima bonkgono ba ba ding ba phela khale bibele mane ba neng ba phela khale kwana bibeleng kwana bo Sara bo mang bo Sarai bo mang jo hono tlo ba le ntate moholo fela ntate moholo mo ferefere ibe o sa tla ba ferea ibe o sa tla ba kokotela ibe gore ne lo ba nthongwe e tlo re tsosa kaofela re le bontate gore hono tla ba gore yo Corona una taba teng tate moholo mo ferefere fereza a yo ferisa bonkgono Sara a lo ferisa bomme ke mme manna bathong ya na ileng ke o jwetsa ntho golo una rona mo una I want na le teng una taba qotele ba bang a re ke sa ilo fereha mani Arek sailo ferea route man koro una tla ba teng ya tla tloa mona o lo ferea route a ilo tena route ka leshano a ilo tena route ka maka una tlo ba teng
baneng re lokela hore re be jwalo o na tlo ka o yetsa ona ka go sentse ona tla tswela ha rute a ilo etsa kumbaza ha rute o bontsha rute o jive drop a ilo tina nkgono wa modimo a ilo motena a re wa montsha hore na o saka jwang ke hey yo o lo motho wa nqabu musa ke Tina Zungu ka ba le teng e ka ba le teng go ba roetsana ba 10 e ka ba ile thibang hona jwa e ka ba ile thibang e ka be khoro go ina le clever e tswileng e ilo ba Tina e ka ba ile thibang e ka ba tswileng tata bilang kile pampiri ena sakareta yentse menu mona hore banana bana ba roetsana ba 10 ba bane ka o kentse gold mona nthong menung a nkile pampiri ya sakarete mshimane a itlamme a itisa ire a re gore jwale ke lo ba tshama ba roetsana bana ba 10 tsotsi se kelekeka a re lo hlaisa hore yena meno wa hae o a kentse gold skelem yakals athe ha ona gauta ya next ke dipampiri tsa sigarete o tseba o mathata ke a bona Lucky monna Rampone ya le wena mofihli wa Setsumi le wena ke a bona ngwane sokene kharana ne la makhulonga amatala modisenyane ke a bona nanki ke a bona le wena o kene palisa le wena ke a bona khotso ke le tsebi ke tlola ta moruti maina hona jwa kore hantle ntate maine ko bolelle nnete taba yaka jeno moruti maine Mofukeng wa nkutlwa hey wa nkutlwa na ngwana chief ntate Motaung ke a utlwa empa e re ko tolokelle pele o bua le nna ke a leboa moruti o tloha ha metsotso le 22 ka morao hora ya borobong Mofukeng wa ka yaba moya o qala o tsukutla dithapo ai maqhubu a kgaso ya ka hona le ntho e khomang ai maine ka lentswe le matla le o beileng le o tofatse Mofukeng o re ikeke ya etsahala re ntse re le teng ha ya tlameha ha o etsahala ha etsahala o tsebe hona le phoso e kgolo phuka ka fumana molaetsa o nyolohang ntate Motaung KZN hey ka metsotso ha ile 20 ana le metsusupileng ka morao hora ya borobong a roba bomdaweni sendaweni usuka uthini manje man ntate Motaung ke ala ho utlwa le nna o le buima haka le buima maine le nkimetse le buima phuka man mo adileng teng ntate Motaung le buima ha botlhoko nana o lena momamedi ha ke tsebe na o le mametsolo ka nna ke le moruti maina phuka ntate Motaung ke phetlile dibuka tse ngata haholo le buima I know who are clinicking Limpopo. Ale mosebetsing Katlhokwaneng ba fitla ba mo hula. ale mosebetsing
a theohetse ntate Motaung a etsa se Modimo a itseng a se so ke ena banna re fetohile neng re tshishile neng ho ba le semelo sena ha se sa phoofolo khona sena semelo ke sa Satane Chimaine re fetohile neng ho ba le semelo sa Satane bua phoka man wona mosebetsi kwa diabolosi wona mosebetsi kwa lefifi kwa e mobi ntate Motaung ke utlwile o e beha hantle jwalo ka moetapele re phamisa mantswe re di-clinic ha di bulwe tsa bophelo ha di bulwe dihora tse 24 re tjho jwalo re re ntate Motaung le Moqebelo le Sontaha ha di bulwe ba bona ntho tsa etseng Limpopo bona ntho tsa ke rona ke ba hulelwa ntate Motaung morung maine ratsenne maine hle maine man jwale mesebetsi ena ya diabolos sho e etsahala hodima bona ntate Motaung dikgong tse ba nang le tsona hona jwale modimo ba phana le ba nang le lo hona jwale ba shaba uniform ya bona maine ka ipenta ka pente tshehla ba shebile di shoulder pads tsa bona tse bontshang renke le ya thuto ya bona ka re ba ka tlohella mosebetsi wa Satane jwalo ka mohlanka wa Modimo wona mosebetsi kwa Satane kwa diabolosi ntate Motaung re leboha ba sepolesa ba ileng ba phalla ntate Motaung wona mosebetsi kwa Satane wona mme momamedi utlwana ne o la makgulong pelo tsa rona di bohloko haholo pelo tsa rona di lla le ba entseng ketso tsena ntate Motaung ke ne ke mametse tsatsi le leng lenaneng la ditaba ho bua le majoro hona ka mona ka mo Belfontein amen ntate Motaung ho tla ha jwang pensioneng ha jwang hobane ho etsalang ho tlile jwang monna yo Modimo tsatsi le leng ha dutse le hodimo ntho e kenyang borikgwe e jwa ke more monna tse motho ka setshwantsho sa rona le moetse o tshwaneng haka maine ya tswa monna wa tseba monna o lebetse hore na Modimo ho nkile Modimo hore a nahane ho nkile Modimo nako mohopolo monna ya molemo o mohopolo wa Modimo ntate Motaung ho tlile jwang hore monna a mind of God yes mohopolo yes ha ke bue fela ka motho yena ntate Motaung ke mohopolo mohopolo wa Modimo asinga Modimo ha re etse motho ke Motaung ona a nahanne ona a rala monna o tlile jwang maine ntate Motaung ke mpa fela ke etsa dikalla ho tlile jwang ho tlile jwang umpulelle ha o tlotla betwa ngwana na le lemo tse 5 ho tlile jwang ntate Motaung a re ke re iteke wa tseba ke le ka o etisa tlolo ke a leka ntate Motaung askis puka ke a leka ke ne ko mamese yes puka ka yema stulong sena ka ntsha di headphone shame ku utlwa lentswe la kgalemelo ntate Motaung ofisi o no le ho yona ke ya boapostola o kgalemela o ba ya lotona ha o fa hallelujah hore seng hona jwale ntate Motaung le phephe re ho 606 yeah 606 Romo Profeta Jeremiah momamedi ha ke tsebe na motseng wa hae no ho etsahetseng a ko kene official page ya rona re bolelle hore na ho etsahetseng re utlwile Limpopo na ho etsahetseng re utlwile mona Freistata ho etsahetseng tse etsahetseng
6 tshelela noto tshelela. Momamedi kgaolo ke ya bobedi ya moprofeta Jeremiah 6:06 ke ho yona phoka. Temana wena momamedi ke 21 athina ke nabe ke o hlomile o le morara o fitisang ka molemo wa mofuta wa sebelebele. Ompa o iphetotse jwang ho nna morara wa mofuta o se monna o hlongwe o le mofuta wa sebelebele. O le mofuta o kgetheileng, o le morara. Ntate Motaung re ke a dimelentswe last verse. Ntate Motaung o le morara o genuine. Kukore wena o no se mofuta o motho ka reng ke fake hobane o entswe ke modimo. Potso ke ena o fetohile jwang? ai maine tsama O fetohile jwang ho ba morara o sele modimo o tseba o le mofuta wa sebelebele. Ha tseya hobane o le fake ha o tsofana ka haga ke hage e fake. Motaung ha ntse re wena ke tla o thusa ke molomo o fake. Ntate Motaung re iphetotse jwang moruti maine. Ntate Motaung e ka phapusi e keneng ho yona e tlola mollo. Re fetohile jwang ho ba di fake tsa banna. hey man Ya ntate fake ya motho wa motona fake ya mohlankana fake tshwanetseng e be ya thusa ya tshireletsa fake. Ntate Motaung ha se banna kaofela oh maine empa le modimo mona hantle hore Emma puo le meetlo e fapaneng empa seo re tshwanang ka sona ke hore kaofela re batla lepato le nang le seriti. Tshepa Clientele Life ho fa funeral cover e kgonehang nakong ya dihora tse 24. SMS tsa lesedi ho 34774 ke lesedi nomorong ya 34774 mme re tla o letsetsa. Clientele Life ke mofani wa semolao wa insurance ya bophelo le tshebeletso tsa ditjhelete. Ho sebetsa tefello tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo. ho etsahetseng utlwa bebele e re momamedi ai maine wa tseba buka ena ke ya hao ena athenna ke na be ke o hlomile o le morara o fitisang ka molemo wa mofuta wa sebelebele. Ompa o iphetotse jwang ho nna morara wa mofuta o sele. modimo re ho yena Kakata ke re ke nolofatse ke tlise mona ho rona. e tlise O no le mofuta o tshepahalang, o sebelebele futa wa sebelebele o ratehang o tletse melemo yohle. mofuta o tletseng thabo. Ntate Motaung ho na le ntho e ke kopang re shebe mona e bebele e hlakisang empa ha re ka ra e feta ka pelenyana e ka nna ya lahlela. Bua maine Modimo re o no le mofuta wa sebelebele qetellong e re empa o iphetotse jwang ho ba morara jo wa mofuta o se ho bolela e ntse le morara empa e se le fake. e se le fake ya morara. Modimo pele o itse o morara wa sebele qetellong e se le mofuta o se e ntse le morara. Kore man ha re tla ka puo ya rona ya lapeng mona re e ne ile kore o no le makoya e le wena o le makoya o no le ntho ya teng o le sekhokho sa teng o feti jone ntate Motaung ke ena pele ne le mofuta wa sebele a ntsa kenya borikgwa kenya tae a para e ntsa le jwa le mona o ntsa para ntho tse mara se le fake empa se le fake yena ha itsa le yena ntate Motaung tsena ya tsosa haholo potso ke ena banna bontate ba hlankana ba shanyana
Hey! a re ke re beng mofuta wa sebele Hallelujah. Ha ha. a re beng mofuta wa modimo a ikotlang sefuba ha re shebile a re yenwa ke ngwanaka Re fetohile neng? re fetohile neng Re fetohile jwang? ntate Motau temana ya 22 re le ha o ka wa itlhatswa ka loko Bua Maine. Bobale. O tlo itsebele seo se entseng. O tlo itsebele seo se entseng. ore ke nnete nthwena wa e bua empa sheba tsela ya hao phuleng Sheba tsela ya hao. mehlala ya hao modimo re o e shebe O itsebe. Ntate Maine ema ona teng mo. Na a se mo modimo a reng ha re o itsebele o itshebe. A se mo modimo a re a konke seipone o itshebe. Kapa banna ke ntate Motau hobane modimo re mona e kaka o na le bollebadi ah! Ha! Ah, ha ona ntho e ba e bitsang ha re batla e be ntle be monate peer pressure ha e ayiyo mona. mona ntate Motau ha ona ntho hore ke na le depression Ayiyo. etsa re bapala ka ntho tse serious haholo ntate Motaunga depression a se ntho re bapala ka motho a utlwa fela re no wa tseba moruti ne ke na le Hey! Ai! Ai! Fetohile ne. E mong a re ke entse nthwena hobane ke ne ke tauwe wa a tswa ene e se nna ke ne ke ile ka tsuba eng o maka o leshano o fetohile neng modimo re o tseba hantle seo se entseng what Maine ntate Motaung ho keke ha nepahala hore re phele maemong a tshwanang le yana ho na le temana tse tharo ho tloha mono ke qetile ke a tloha lenaneong la makhulong ai butle 594 butle Maine butle hle poka poka sa etseng Mpumalanga ntate Motaung monna kapa batho ba tsheletseng ba ile ba thungwa ntate Motaung banna ba bahlano le mosadi ya le mong ba babedi ba hlokahalla sepetlele ntate Motaung ho keke ha dula ho le tjena re se re le bukeng ya moprofeta Isaiah 594 ke ho yona moruti o re kae bonang lona kaofela bao le hotetsang mollo bao le tshwarang dirumula le tla wela malakabeng a mollo wa lona le hara dirumula tseo le di hoteditseng le tla welwa ke ntho tseo di tswa letsohong la ka le rapelle bohloko le rapalle lona yeah tlase KZN ho nyoloha ho ya Limpopo re ya Northwest re tla Freestata e re ke bale moruti Maine Mofokeng Dr. Maine
bonang lona kaofela bao le hotetsang mollo, bao le tshwarang dirumula, le tla wela malakabeng a mollo wa lona, le hara dirumula tseo le di hoteditseng. Le tla welwa ke ntho tseo, di tswa letsohong la ka, le rapalle bohlokong. Yena e fihla. Ha! Yeah. Yes. Yes. Tlohela ho ba fake. Tlohela ho ba fake monna man. Tlohela ho ba fake. Ha ba tle be di fake. Ha ba. Ba tle be hand ntate Motaung se moruti fela. Yena ntse a kereke tlohela ho ba mo Kriste wa fake. Mamela Bibele e bua le wena. Modimo wa bua ka jeno ka molomo mo profeta Isaiah. Lona kaofela bao le hotetsang mollo, bao le tshwarang dirumula le tla wela malakabeng a tsona dirumula tseo tsa lona, le tla wela teng. Ha qetile Modimo o re hoseng hona le tla wela ke ntho tseo di tswa letsohong la ka, le rapalle bohloko. 730 o ska potlaka he ntate meno ba tla o tseba ha so le tjena ha o sa tshwareha. Ke o tshaba jwale le nna jwale mona ke tlabeng tse ke tshwara ke ya kwana e re mabenkeleng ha ke ntse ke thuthumela mona. Lefelletsweng ke mosebetsi wa hae o motjha o qadileng ka morao qeta diploma lefelletsweng ka loan ya Capfin e nkilweng ke Lesedi. Lesedi is not a loan o hlophisetsa ngwana wa hae bokamoso bo atlehileng. Fumana loan ya Capfin online kapa ya lebenkeleng lefe kapa lefe la Pep kapa la Ackermans. Capfin ke mofani wa sekoloto wa semolao, ho na le melawana le dipehelo. Plan smart, think Capfin. Momamedi ke metsotso e 20 ka morao hora ya 10. Ke ho yona moruti Obadia. Hey. Re bitsa temana fela le 15. Obadia. Ke ho yona hobane letsatsi la Jehova la o ahlola ditjhaba tsohle le haufi. Seo se entseng o tla se etswa le wena. Ketso tsa hao di boele hodima hloho ya hao. Jwale Bibele se bua mantswe a ere seo se entseng o tlo se etswa le wena. O tlo se etswa seo no tseo se entseng o tlo se etswa le wena. Yo Bibele seo se entseng maine o tlo se etswa le wena. Ai Pele temana ena e fihla re ka lokisa ditaba hobane le matila dipuisano la Modimo le ntse le bulehile ntate Motaung. Modimo na re seo se entseng o tlo se potso gore na o tla emela na o tla emela ntho eo na ha ba ntse ba fapanyetsana ba le 10 o tla bo tla fela bo fake bo tla fela bo fake ka tsatsi leno. But yes bolella ditoropo tse le teng gore ke toropo kapa ke metro ba le bona ba bolella gore nako e ya tla ya o ahlola ditšhaba kaofela mme jo
Oh yeah. Dintho tseo di entseng ke ntho ba di a e buang di be di boela hlong ya hao kaofela o tla bo rapalletse bohlokong. A sena ka hore o shwe moleko. Seo se entseng o tla se etswa le wena. Ke 468. Ke 468. 468. Pesalema ya bosupa. Verse 14. Bonang. Emubi unabe a emotse bobe fela. Abo emere sefubeng. Me o tswetse thetso. o fetolwa ke bobe jalo ntate Motaung jalo ka motho wa mme mohlanga boetse morao le gore mmele wa hae wa fetolwa mobe o na ba a emotse bobe fela abo emere sefubeng ha ach kore ha we beha maina haibe ke pota o nthibe kore a le pregnant ba bobe sefubeng a le preke sefubeng se emere bobe jale o tswetse thetso temana ya 15 re a le fatile empa o etse le meneng leo a le tshikileng. 16 bolotsana ba hae bo tla wela hodima hlooho ya hae, bokgopo ba hae bo wele phatleng ya hae. Amaine kwala o a fa hake a tseha le wena atla wena re Maine ko lakaletsa mahlonono ka jeno souli Dr. Maine ko lakaletsa a the motho ya mere ka mona ka tshubeng akilena kopa phutheho ya FS maemo a letšhela banna le di fake bahlankana le di fake momamedi ke a tseba o tla re bomme bona ba rwetsana re santse re bua ka bontate ka baka la diketso tsena tse etsahetseng ntate Motaung le mohlankileng ka mo utlwa Paulus ga bua le phutheho ya FS kgaolong ya bohlano shumenena mo motsole mong ha kata o bua mantsona mme jwale le skela ba le kabelo mesebetsing e nyopang ya lefifi. Amen. Lempe le inyatse. Amen. Lempe le inyatse hobane lo
o bolela tseo ba di etsang sephiring ke taba e hlabisang dihlong empa nthong tseo tsohle ha di kgalemelwa di bonahatswa lesedi hobane hohle ho bonahatswang ho dula leseding momamedi a ke tsebe hore na ena nate ya mang Paulus o re se ra ba le kabelo mesebetsing e lefifi mohlomong ke wena monga ketso tsena re a kwala moruti ke batla ho lokoloha a ke tsebe ka nna ya ba ke wena ya reng nna ke yense mamela modimo batla o inyatse o khutle o kope tshwarelo ntate ka lebitso la morena Jesu o hlomme monna ile morara wa sebelebele amen mofuta o rata ntate re fetohile sembanna kaofela re thuse modimo wa ka re khutlele position monna Moramalete ha re tloheleng ho ba banna ba fake tloela bo fake bona modimo batla o tseba hore ha o no le morara wa sebelebele o fetohile neng ho ba morara o sele ha ko leboe Mofokeng Dr. Lefu Maine seo modimo a o fileng sona ha na o fe sona letsatsi le letsatsi letsatsi le letsatsi o re file mantswe ya matla Mahoma Khalmele re a leboa Shia re a leboa Landiwe re leboa haholo re o shebile mona ho marangrang a Lesedi FM Mofihli re leboa ho Menahane Bobo re a leboa tlohela bofeki botla o qeta moruti ke no ke mo fa sebaka sa hore a tla kene kwano tshebeletsong ya letsatsi lena moruti re tla ho wena jwale ke nako ya hao sho ai